Cetina, vrsto zbor. Fantje, danes imamo pripravo na tekmo s Koprom. Veste, kaj imate za narediti, vsak ima svojo nalogo, prosim, da se postavite vsak na svoje mesta. Fantje, vnapad! Kovški naredil. Zakrene vrata. Bramba, kva bomo mi? Mi bomo zavozlala na noge nasprotnim napadalcem. Fantje, bomo posekali? Bomo. Mi bomo posekali igro nasprotnika. No, fantje, vi jim pa pokažite, kako se da gol. Cetina, zbor! Hiter, hiter. Desno ravnaj se. Mirno. Potrenirali smo. Fantje, zdaj pa v akcijo na tekmo s Koprom.